Tongoretio nĩ mũhunjia wa kanitha wa ACK wa Kiritiri maugĩte ihinda nĩ ikinyu atongoria kuma ngathĩ ciothe gũka hamwe na kũnyitana moko hatarĩ na njikaikanio nĩguo mahote kũhingĩria mũingĩ ciĩranĩro. Kupata uongozi ni jambo la busara, na wale ambao ni wa viongozi wetu kutoka mashinani mpaka viongozi wa nchi yetu ya Kenya hata beyond, tukaona ni vizuri tuwe tunaheshimiana, kuheshimu sana. Hii makelele tunapiga mingi tunaona kama itasaidia, lakini inaweza haribu. Ile ya muhimu ni kuheshimu nao watuheshimu. Nĩ mĩario ĩrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ seneta wa Embu akĩũria atongoria hamwe na mũingĩ kũgĩa na ũrũmwe nĩguo kũhũthia tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Amesema hii serikali watu wanafaa wasemeane, sio kila wakati ni kuongea vibaya, ni watu wawe na njia ya kungonja na kungojea ndio waweze ile matumaini, ama ile watu tuliwaambia waweze na sisi kama ni leaders tuweze kuwaletea, kwa sababu agenda ya mwananchi ni kufanywa kazi, sio mambo ya vita. Oho Mdigi augĩte he bata andũ kũgĩa na wetereri na kũhe thirikari cia kaunti na thirikari nene kahinda marute wĩra ũrĩa mabatie handũ ha kũmorota. Ningeomba watu wawe na njia ya kuvumilia, na niko na hakika kwa hii kipindi ya miaka 2 imebakia hii serikali ya county government na serikali ya national, niko na hakika hii miaka 2 imebakia, niko na hakika tutafanya makubwa na mazuri. Bora tu tuwe watu wa kunyenyekea, na pia wale watu walitupatia kura tuwe na njia ya kupatia heshima, lakini ningeomba sio kila wakati yote ni kupiga kelele ama kuoposi mambo yote. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njĩtagwo Muthoni wa Wanyeki.